Bwana Yesu asifiwe sana ndugu katika Kristo. Shalom shalom kwa wote ambao wako natufuata kwa muda huu. Na leo Mungu ametujalia neema ili tuweze kuchangia pamoja neno fupi ambayo itakuwa baraka kwako na kwangu. Anahubiri kwa sauti ya imani, maneno ya uzima, nyimbo za tumaini. Karibu nyumbani, mahali pa baraka, karibu kwenye channel Sophie Emera. Na ile neno utaikuta katika waraka wa pili wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 9 hadi wa 11. Acha tusome tusikie kile ambacho Roho anasema na kanisa. Biblia inasema kila apitaye cheo wala asidumu katika mafundisho ya Kristo, yeye hana Mungu. Yeye adumuye katika mafundisho hayo, huyo ana Baba na Mwana pia. Mtu akija kwenu naye haleti mafundisho hayo, msimkaribishe nyumbani kwenu, wala msimpe salamu. Maana yeye ampaye salamu azishiriki kazi zake mbovu. Somo letu la leo linasema hivi: usishirikiane na mtumishi mwovu. Usishirikiane na mtumishi mwovu. Mtu hata awe na cheo ya namna gani, mtu hata awe na jina ya namna gani, kama uko na Yesu, kama uko na Mungu mzima ambaye ulimwamini, ambaye unatii sauti yake, sikiliza kile ambacho anakuarifu. Wengi leo wamekuwa waiwai na wanatembea na masantima na maemosio, hawapendi kutembea sawa sawa na ngizi neno ya Mungu inawaongoza. Na ndipo pale utakutana wengi walianza katika roho na wanaanza kumaliza katika Mungu. Juu ya nini? Walikutanana na watu ambao hawako tena na Mungu. Kumbuka habari ya nabii mzee na nabii kijana. Mungu alizungumza na nabii kijana akamwambia, hii njia ambayo naendea ukirudia usiipite ndani. Alipokutana na nabii mzee vikakuwa namna gani? Nabii mzee akamwonyesha kama Mungu amesema naye, ile njia yenye alipita ndani, alikuwa ndani, njoo yenye arudie ndani. Nini litokea? Ni kifo. Ulikuja simba na akaweza kumurarua na akakufa. Kwa hiyo nilipenda kuambia ndugu yangu katika Kristo, wewe mwenye uko hapa, kama umeamini Yesu Kristo, kama umeamini Mungu wa kweli na unapenda kusikia sauti ya Mungu, kuwa unasoma neno ya Mungu ili ujue nini Mungu anakuarifu ufanye na nini Mungu anakuarifu usifanye. Mungu atusaidie sana. Biblia hapa inatuambia kila apitaye cheo. Maana ni kusema kuko watu ambao wako na macheo za ajabu katika huduma, katika kanisa, wala asidumu katika mafundisho ya Kristo, yeye hana Mungu. Leo kuna watu biko na macheo mkanisa, ni wa viongozi mkanisa, biko na matitre fulani fulani ambazo zinawapatia heshima kanisani, lakini hawadumu katika mafundisho ya Yesu Kristo. Biko contre ya parole de Dieu. Biblia inasema nini juu ya wale watu? Ule mtu malgré anaongea vya Mungu, malgré anasema vya Mungu, malgré anahubiri Yesu, malgré anahubiri upendo, lakini ukichunguza vizuri unakutana kwamba upendo yenye iko na ubiri haiko njoo yenye anaishi. Mafundisho yenye anahubiri yake haiishi maisha yake. Biblia inakurekomande ule mtu akija nyumbani kwako usimkaribishe na usimupe salamu. Ni Biblia, sio mie. Na Biblia hapa haiko natufundisha kukuwa na roho mbaya ama kukuwa na chuki. Donc kupatia mtu salamu ni alama pia ya kumheshimu mtu. ni alama pia ya kushiriki na ule mtu.
kumuonesha kama mko pamoja, unakubaliana naye. Na kumekuwa watu wa hivyo. Unajua bien gisi huyu mtumishi ni nabii, lakini ile unabii yake iko natoa madawa kwa mafumu. Kuko mavitabu iko nasoma, kuko mapriere fulani fulani za ulimwengu ya giza iko na resite mshambre yake, unavijua bien. Lakini ungali kunamkaribisha mwako asa kuya kuombe, ungali kunamkaribisha mwako asa kuya fanya sala fulani. Nilipenda nikuambie kwamba Biblia hairuhusu tuwakaribishe mnyumba yetu. Juu wale tunaowakaribisha wanaweza kuleta laana ama wanaleta baraka. Kuna mtu sababu ameachwa na Mungu, ukimkaribisha nyumbani kwako na we Mungu atakuacha. Mungu asaidie sana. Kuna mtu ambaye sababu amekubaliwa na Mungu, ukimkaribisha nyumbani mwako na we pia Mungu atakubali nyumba yako. Kuna mtu ambaye ukamkaribisha nyumbani mwako sababu iko na nguvu zinatumika naye za ulimwengu ya giza, tayari analeta blockage ndani ya nyumba yako. Na usome sana Biblia yako, kila aliyekaribisha mtumishi wa Mungu ndani ya nyumba yake libarikiwa. Na wote ambao walikaribisha batumishi ulimwengu ya giza wa nyumba zao walipatwa na laana. Laana hizo zilikuwa. Lakini nilipenda nikuambia ndugu katika Kristo, tii sauti ya Mungu, tii neno ya Mungu. Usikaribisha mtumishi wa Mungu ama Mkristo mwenye kuna ushuhuda mbaya. Kupenda ujizoeleshe ule mtu. Wenu msalimie, kumuonesha kama uko naye, unashiriki na ule mtu. Kama Mungu amemkataa na wewe atakukataa. Ndugu katika Kristo, wende usome, utafakari vizuri hii andiko. Katika kitabu cha Yohana wa pili, sura ya 1 mstari wa 9 hadi 11. Iko na tusisitiza, sikufundisha kuchukia watu. Mimi nakufundisha kutii neno ya Mungu, mafundisho ya Kristo na mitume. Wakati zingine neno ya Mungu inakuwaka buzito, iko mtamu mkinywa, lakini kifika mtumbu inakuwa uchungu. Ni kusema kusikia neno ya Mungu unaweza ukaisikia, unasikia na kubariki, lakini kuiishi ndio imekuwa vigumu kwa wengi. Na Biblia iko na tuarifu na tuambia tusio wasikiaji tu wa neno la Mungu, lakini tuwe watendaji wa lile neno ambalo tumelisikia. Neno ya Mungu inakwambia usishirikiane na mtu hata apite cheo namna gani, na usimkaribishe nyumbani kwako, wala usimpe salamu. Sio mimi ninaosema, ni neno ya Mungu. Ule mtu maana yeye ampaye salamu azishiriki kazi zake mbovu. Endelea kusalimia watu sababu uko na roho ya upendo, lakini neno ya Mungu inaniambia kama unajua huyu mtu anakuwaka na zingine nguvu za giza, huyu mtu alishakuwa msharati, ujumbe yake tuko nayo mkanisa, analala na huyu mama, analala na ule dada wa mkorana, analala na ule mjakazi wa Mungu, analala na ule fulani. Ule mjakazi wa Mungu yeye iko suto wa kugonganisha watu mkanisa ili kwamba vurugu ingie kanisani. Unashirikiana na ule mtu, unampa salamu, jua ya kwamba Mungu hatakuwa pamoja na wewe. Mapepo ndio zitakutembelea, ndio utakutana na sababu umewakaribisha wale wafo, watumishi wa uongo ambao Mungu amewakatala nyumbani kwenu. Unakutana na maisha yenu imekataliwa na Mungu, mablokaje, magonjwa ambayo zishaki, matatizo huku na huku, mkazi mvyote vya unafanya biashara binaanza kuharibika. Malgré vitaendelea kiwango fulani, utaona kwamba kunaanza kuwa upungufu na mablokaje za ajabu. Mungu akusaidie, anisaidie ili kwamba tusikie kila ambacho Roho wa Mungu anazungumza na kanisa. Mbarikiwe sana. Amen.